Олонхай гетен олықтоғыңы уанна андойду тағымғар тарғатыға үгі сөрітті хүйле барар. Онтон бидестері олонқоны тыл бастағын болар. Ол күдік жүлурен үргін батыр олонқа английскайды онна кыргыз тылынан күн сирин көдді. Оттон кыргыз нұрутын манаға сақалы саңарды. Бүгін бұл солтала хүлелері бар жоңға білгенлерер белие түген болды. Oyunskay ubaybıt ırısanata jiңчахчы туолла. Улу олонқо аандойду кең ыргар суон сурағарда. Билигин аандойду нейленетен 2 гыммыт үхе английскайды саңарар. Олата биһиги сүрүн айымныбытын билигин кихаймах баһайар үксе билен көрөн сөп. Олонқону английскай тылга тылбастаһын бу Котугулуу Иленги Федеральный университет датсана Алина Находкина салаячылах бөлөк. Уонча сыллаах сыралаах үлете. Your honorable mother is the best woman of the Senecan tribe, Fairface Tuyaramako. Хаңа метод келлерде Алина Александровна холоборете хэнда эсэ хэнден англичаннарга биле судургуту кагалларын курдук транскрипциялата барда бахпайтыллары. Олонқону атономик тылынан саңардыға ден сананы анбастан народный поэт Семен Данилов кеголян турар. Ол кенде жылурьер Нюргун Батыр олонқону Владимир Державин нучалы тылбастабыта. Билигин эпической әмне английскайды она аған урулу кыргыз тылынан тағыста. Олонқону кыргыз тылгар Шаршеналы Абдылдаев үт мас түйерде, онтан әмне Кыргызстан издательствотыгар бешәтінне. Я считаю, что это очень хорошо, во-первых, да, потому что мы родственные народы. Онан билигин кыргыз омук олонхо дерин философиятын билер көрөр кахтаннан. Онтан беги хардары кыргыздар манас ден эпической эмнеларын у сакалы саңардан беле хуннубут. Манаа иккерас неманан Трофим Кириллин итенне Афанасий Гуринов Арчылан Тамара Петровалын тылбастатылар. Бу историческая аимне бар да битибига бахлар бутен куд оксута хок бар иле жоннор аттар оллары хире дойдуты барды йылда идет олог хобол бут событиялары. Отон стиле, конечно, он народ аимнете болары билдер. Манаа сахалы тылбастаантын сиеттерен бичик кинеге кыһатыгар арас омук эпической нехилестибетин. Сахалы саңардыга анал серия олохтонуган. Оны теңе олонқону атын омук тылынан киенник тахары тутаах тухайынан болар. Агачыта кеңейрей дөчтел бир онда тинтеген утта биле эттакка культуралар диалогтары кепсетилере бологоллага ди. Сахан урута үйес ас тухары Қарыстан бүйбейден бүгінгі дейері өрі тұтан кәлбет бастың байын олонқону өретиге аспыт уансыл егер биллер қамсағын тағыстам. Этергеділі артық арылан, олы курулан иннегетін бүлі олонқоан аллақ 2 уансылға өссі кеңеға. Екатерина Осова, Гаврил Дичков, Саха телевидениете, Чекускай.